Ke o dumedise mohi wa television ya Lesotho, ke be ko amohele lenaneo la rona la ka mehla la tseba ka makala. E ntse ile nna Mama Kgomolapo. Kajeno ke na le lekala le bitswang la matla ka le sekgowa re ke Ministry of Energy. Mme bona ba tlotla ba re qhatsetsa hore na hana ba tleile ha kae meralong eo ba le mai entse selemong sena se felang sa ditjhelete. Ke kopa hore ke o tsebise batho beo ke nang le bona ba hlahang lekaleng leno la matla, mme bona ke Ntate Tau e leng yena a di hulang thau ka mane ka ofising ya diphatlalatso, le mme Sebabatso le Ntate Tshepo. Ke kopa ho ba amohela ebe ba se batla itlhalosa ka botebo hore na bona ke bomang ho tswela pele ka moo ke seng ke ditlhalose ka teng le hore na ba hlaha department-eng difeng. Ke a leboha. Lebitso la ka ke Modisenyane Tau, ho hlaha lekaleng la matla leo le tsebahalang ka hore ke lekala la energy. Babui ba television ya Lesotho re tlile kwano ho tlo le manollela seo lekala le se tshwereng. Re tlile le lekala la phepelo ya motlakase metseng leo lona le tla lefa ka botebo hore na hantle mosebetsi wa lona ko ofeng o le o etsetsang setjhaba. Ke kopa ke fetise ditaba ke di fetisetse ka ho bona hang ba ke ba lefe. Ke a leboha. Ke a leboha Ntate Tau. Lebitso la ka ke Sebabatso Mohlobola, ke sebetsa lekaleng la Vocal Electrification e leng phepelo ya motlakase metseng. Ke a leboha babui ba television ya Lesotho. Lebitso la ka ke Tshepo Moleko, ke tsamaya le mme Sebabatso ho hlaha lekaleng leno la energy la matla. Ke sebetsa lekaleng la tlasa lona moo sebetsa lekaleng la Rural Electrification Unit e leng phepelo ya motlakase metseng. Se ke ya moleile mme Molapo le Ntate Tau. Ntate Tshepo le mme Sebabatso a kgona se tla dumellana fela hona potso ne ke tla e botsa ke mangata ya raba. Hobane bola ra hlakisa hantle hona hana e mong nka ka fella kae. Ke kopa ke re hlakisetswe hore na hona le lekala la energy, hona le Lesotho Electricity Generation Company o go tsela le leko, hona le LEC. Re kopa le re hlalosetse hore na dikamano tsa lekala lena le company tsena tse pedi tse ke seng ke di boletse di eme jwang? Ke a leboha mme. Dikamano tsa rona le LECO le LEC ke tsa hore LECO ke e nngwe ya di-company tse fehlang motlakase ka hara naha ka mona. Rona re le REU re sebetsa ka di-scheme. Company ya rona ke mane moo setjhaba se ngodisang scheme hore mmuso o tlo ba kgahlametse ka motlakase. Ebe ha ba qeta ho ngodisa re qeta ho fuwa tjhelete, re sebetsa mmoho le LEC ka hore re tla ya masimong kwana re lo sheba metsi eno tlo sebetswa le ka tjhelete ena ya REU le bona. Ebe ha re qeta re fihla LEC e costa hore na metsi eno e tlo tla e hloka tjhelete e kae, ba isa tendereng ha qeta e ba metsi e se laetelwa. Dikamano tsa rona ke tsona tseno. Ke tla tseletsa mme Molapo. LEGO e leng Lesotho Electrification Generation Company e sebetsana le ho bona ho phefa motlakase ka hara naha ka mona, mohlomong ya kgona ho babela setjhaba ho latela di palopalo tsa tse ntshwang ke lekala lena LEGO. Di jwentsha hore mohlomong naha ya rona e hloka motlakase o ka reng 160 megawatts hore naha ena e kgona ho se ho ikemela e sa nke motlakase ka ntle. So mosebetsi wa yona ke ho sheba hore na re kgona ho ba le motlakase o mo kae ka hara naha. O kgona ho iphetlela fela ha jwale e santsane e rana project yane ya ha Mafeteng mane ha Mokotole ya 30 megawatts. Okay. So ka LEC ka mane teng re thusana ka hore
re ba fe di-scheme re ba fe le tšhelete e be re thusa ka ba supervise di-projecteng tseno go bona go bona di-comply le official ya lewa lewa re gopole gore ke bane ba re thusang ka di-standard tsa bona ka gana ka mona go bona ntse re comply ntate le mme hona tjenana ke nahana motho e mong le mong wa hlokomela hore motlakase ha o soka ba o anela naha ena kaofela ho tswa dibaka tse leng hore ha di soka ba di hokelwa motlakase ebe e se le dibaka tse kae bonyane tso kare tse ka reng selemong sena se feteng sa ditjhelete le atlehile hore di hokelwe ka motlakase. e le buile mme mola potsena ha e bohlokwa go ana jwale tjenana ha ke bua le wena ka na le about 54% ya coverage ya motlakase ka ga naha ya Lesotho ka kakaretso e leng Basotho ba na le motlakase ka ga naha 51% mono re na le 71% e tikolong ena ditoropo e leng Abeng, and then re ne le 44% ya baka tsena tse ho thweng ke semi-urban ke tikolo tse ka nagare ke bo 20 kilometers go tloha toropong, and then ka di rural mane ke 11%. So ke 71% ditoropo mona, 44% semi-rural and semi-rural or semi-urban e be 11% di rural. Selemo sena se ka longo sona sa ditjhelete na project tse pedi tse la tsa qala selemo se qala ke Mokema le Haskhatlela Berea mane ka Mokema se le 88% ya project eno le ka Haskhatlela o ya about 95. ha re sheba re bona ka ke bitsetwe pele go diena e tlang e fela ya February ntle le mono re qeta go signa dikontraka tse ding tse 7 tse supileng tse hokanyang metse ka metlakase ke di baka tse fapaneng ka ga naha ke Mokgotlong ke Berea ke Mafikeng ke Masego ke Qacha ruma mono hona le engwe ya bohlokwa re qetang ho etsa ha re kopanye Puthi e Qacha ka motlakase ntse go pola ka Qacha ka mane batho ba tenne tsebang ka motlakase ka matatiele bile ntho ene ntse sokodisa project e tlo go thusa ho motlakase wa bona ka Qacha ka mono tsitse so di progress tse kana le tsona tse fihlela maemong ana ebe le ka hlalato ke tsa hore na mohlomong ke dibaka tse kae ha jwale tseo le ka re se la tlile ho di hokela motlakase. Okay, tse kae selemo sena sa ditjhelete bile ka ke hlalositse re na le Mokema re na le Haskhatlela ke tsona tse re selemo se re batla re di hokantse ka motlakase le ha di soka di ka commission ka sekolo di soka di bulwa ka molao hore ba bene motlakase malapeng moo pele ke tsona tse pedi so far ha ona di project tse se di le completed ke tse ntse di tswela pele they are in progress. Dibaka tse ke ha hore Mokema e kwetse dibaka tse ngata kapa ke motse o le mo gone ke batla mohi a hlakele hore na ha re bua ka dibaka tsena tse o di holetse ke dibaka tse phagaletseng tse kgolo tse kentse mese ka hare kapa ke sebaka se se Mokema ke motse o le mo e gore e tle mo hlakele hore na le khathile ha kae Mokema e covera dibaka tse kae. Mokema mono re na le metse e 4 ke Mokema ke Hadile ke Ramaqhanyane jwale ba malapa a hoketseng seleketseng a feta sekete. Okay, e le hore ke tikoloho e kgolo jwale mane Hantina kapo Sekgahlela le teng ke metse e mmedi se tetu empa re ntse re na le o mongwe ntse sa letse morao tlotla o qala hape ntle le metse e ntate Molekwa a e boletseng
re boetse re na le metsi e meng hape re serisitse mekonteraka mono mme Okay. go sentse go sebetswa mono jwale ka ha la tjho mofolaneng mane mokgotlong re na le Kobotshweu e Mohaleshoek re na le Hammakwaela e be re ya re na le Sekgutlong re boetse re na le Patlong ka Chasneke bona ke batla go ba bui ba hlokomela hore e hlile ra netsa motlakase Lesotho kaofela ha re focusa diterekeng tse itseng Yes. kapo dibakeng tse itseng tse ditropong ga batla le bontate wa rona ha ikwana Patlong kwana le bona ba enelwa ka aine tsena tsa maraorao re boetse re na le project tse ding hape tse pedi tse re se re awardile mekontraka e le go le tsona ga o pinyane pele selemo tsena se fela tlabe sentse tshebetso e tswela pele ke tshaba dira mane le re ibe le Hammapotsane mane Mohaleshoek Okay. o ka re sebetsa ka thata Ha re tswela pele ka lenaneo la rona ho na le dibaka tsena tseo le di badileng tse metsene 7 eo le seng di badile ebe o ka re hlalosetsa hore na le hlwaile jwang le la bontsha hore le sebetsa le company yane ya ALC hore na le di-scheme metseng mane ya batho ba ikopanyang hore ba fihlelle motlakase ebe dibaka tseo le di hlwaileng di amana jwang le taba eo ya batho ba ikopantseng metse hore ba fihlelle motlakase. okay mme ke a leboha ke kgola ha o kgethuwa di-scheme mme wa ka re tla sheba hore na motho o hole ha kae le marangrang Okay. ha re kenya motlakase ho sona le leano le letjhala hore ke be ra se ra tlola metsi jwale re tlo sheba rona marang a rona a hole ha kae le motho o kenya motlakase re tlo sheba boikitlaetso ba di-scheme tse teng mono ke kgola e nngwe e re sa kang ra e hlalosa ke hore ke nnete mmuso o kgahlametsa setjhaba empa ho nna le karolo e nngwe setjhaba se patalang e leng 2,000 ya mme e nngwe hape ko sheba hore na ka hara motsono ke dibaka dife kapo ditshebeletso dife tsa setjhaba tse teng mohlomong ka etsa mohlala bo tleliniki bo dikolo bo le tse ding tse ngata Jwale taba e ya dibaka tse di hlwaile e amana jwang le hlwaile le ipapisitse le economy le hlwaile le ipapisitse le hobane ke re ga we hore ha se naha kaofela e seng ena le motlakase so dibaka tse se di hlwaile di ne di tukisitse jwang hore e be le di hlwaile ba ile ba ngodisa le rona re le ofisi ya phepelo ya motlakase metseng go bontsha hore ba hloka hore mmuso o ba kgahlametse ka motlakase ga dibakeng tseo batho ba teng ba ngodisitseng di-scheme empa he ha re ka fumana hore ka nako nngwe mohlomong ke etse mohlala haeba re moposo mona mohlomong re batla ho ya Kgubetswana re fumana hore batho ba mohlomong motso hare ha ba ngodisa re tlo tla re ba etela re le ofisi re ba kgothaletse hore ba ngodise scheme re be re ba bontshe hore mohlomong ba hloka hore ba latele metlhatife hore ba ngodise le mane mo re ba leyang gore ba le tlole ha re batle ho tsela ho tlola metso ba bele hape ha ntse re tlola motse le ditjeo di ntse di ba bima ba tseba ho tsamaisa dipalo ka mohlomong masimong mo senang sebaka empa ntse re ka di tsamaisa ka hara motse ga fa setjhaba motlakase ke yona ntho re hlokang a hlakile ditaba tsena tsa lekala lena ka nnete ke taba tse kgothatsang haholo hobane ka nnete e na le fifi lona ka rana ha ka mona e tlo tlameha hore e be pale ya maobane ho na le qholotso mona hore re se re bona morao tjena motlakase o na le go kgaowa mme mohi ha mametse taba tsena a ka nna utlwa hore re thabile hore motlakase wa ne dibaka ebe taba e ha e tlo tla ba le e re kenya molemo re seng re laetelwa ka matsatsi ebe re se re ba se go tla laetwa Mantaha dirile e ya bobedi ba ne ba le re batla hore motho e mong le mong a be le motlakase taba e tlo tla e ama phepelo ya motlakase ba dibakeng tse sentse di na le motlakase ya le bone molao taba ena ga wa motlakase e ba wa dintho tse ngata tse fapaneng ka taba tsena tsa motlakase
le yone eno e hlahisitseng e ka nna ba e nngwe ya tsona gobane hono go bolela gore boela ka kila ka tšho qalong taba tsa ka gore nahenana gore e be hantle e hloka 160 megawatts fela nahenana yona ka yona e kgona go producer 72 e tswa mmuela le 30 ya haramarotolo so ke ntho ka reng 102 ha re di kopane so go bolela go ntse kana le kgaello ena go la ke etsa wa ke mwana mo kumanang Eskom ya re thusa Okay. yes ntle le Eskom go na le naha ya Mozambique ntse e tlisa motlakase mona ke tumelano tsa naha tsa SADC ka tlasale ano la lo ke sapo ke taba ya power region ya SADC mona go bona go na tsena tsa SADC di ya kolena motlakase jwale ha motlakase ho etsa la o gawe o bona la loti ya e se lengata o tla dependa gona motse mono na mathata a fumanwang ke afe ya betle le loti ditsebi di ka lo sheba na di ka thusa rwang ho eketsa matla ka sebakeng seng kana go nngwe ka nna ba ke line eno e sa hlwekang e tla mo re share mohlomong e se hloka maintenance ke line tsa gagwe e le tsona ke tse bona hangata ke tsona tse etsalang feta tsena tsa gore ke buingwe yan so ena ya uingwela ya ho eketsa setšhaba ga sa ka lokole kana tla ke bakela ntse ntse ke gone ya tabeng ya lotšhedi so fa e ka re ntse ke batla ka le covered engine eno ya lotšhedi yan go latela di meralo ya bona bona la ka ntse la hape e nngwe ya ke tla re tlhotso kapa ke ena ya theko ya motlakase o re qakile hona tjena ha re sa fumana di-units tse neng re di fumana ko hona tjena 100 rand e sempha ka tlase ho half jwale ha re boela re ntse re ntlafatsa hore mosotho e mo le bonga le motlakase taba e tlo tla eba le kgahlamelo e feng thekong ya motlakase re tlo boela e tlo nyoloha kapa re kgobe matshwafo re tsebe hore dintho tse tla tsitsa so ke kopa ke le re hlalosetsa ona mono hore na taba e ha ntse re eketsa motlakase kgokelwa motlakase ka hare ona e tlo affecta taba ya theko ya motlakase taba ena ya theko ya motlakase ke taba e ikarabellang tlasa lekala la lewa go bona gona setšhaba ga se hatellwe tabeng ena motlakase fela o kena ho yona mabaka ona hlile a ka ba teng hore lekala le kang LEC le etse kopo ya hore ditjeho tsa motlakase di nyolohe go bona hobane mohlomong ba bona hore ba hlola ho ruta taba tsa bona tsa maintenance kapa tsa ho rana di-operations tsa bona fela le rona re le batho ba motlakase ntse ke tlama ho itekola gona ka nako nngwe meralo ya bona na ha e cost effective ya kae yes hangata motlakase mona ho tlaleile ka motlakase o ka supply ka ntho 33 phase dithapo tse thabo tse yang ka pele yes fela na hengena ya rona ya Lesotho mo fumana hore most of the population ya rona e di rural system eno go latela le diphuputso tse re di fumaneng report tsa e fumanang re na le consultant e ntse e fana ka report ke report e re nang le yona ya 2018-2036 electrical master plan ke batho ba motlakase ka kana ka mona ba batho ba itseng ka ofela e ntse hlakisitse ka hare ho yona ka mono go kgothaletswa hore na ha ena Lesotho e sebedise ntho e ke soya line or two-phase supply systems tse pedi tse nono di rural le mona di cost effective gona go so di ka thusa go ditjeo tse ntse re llang ka tsona di ska tsa nyolwa ka mokomobe but generally bonnete mataba ka hlokometse di uli ka ofela ntse di nyoloha ditswekere di a nyoloha so ha se le hakala ka lore ke di nyoloha wana ke rata so bophelo hlile ntse bo nyoloha fela ne ke go on our side le gona re ka bona hore na ke nagana jwang mohlomong le team ya di-engineer ka hore ke bone hore di-system tse re di sebedisang di ka tswela naha molemo go bona hore we tried hore re implement di-system tse
cost effective. Yeah. Thank you. Hangata ntate le mme botho ha bo tlo da bo re itshupe re le ba sebedisi ba motlakase ehlile re tlo sheba motho a ileng yena ba motlakase ka hore ba le he wa nyole hona le ditlalo tse re tla ne re di fumane mo television ka le marangrang mona hore hona le tshenyo ya thepa motlakaseng eo e ntseng e ba teng ka ho tshwabalo ebe ke dintho di fentseo le rona re le setjhaba re hloka ho di hlokomela hore re se re katella re se re fihla moo motlakase o song o re imela hore e re le kgolo se le fa diunits tse 20 mohlala ke into le rona re le setjhaba re etsang e o qetella e ama meralo ya lona le ka la gore theko ya motlakase e se ya re imela ke lewa mme ke a kgola ntlha ya bohlokwa ke hore rona re le setjhaba re leke ho qoba dintho tsena tsa hore re sa dipalo ka nako nngwe mona metseng mo re sebetsang teng o tla fumana ha re sebeditse ha re steam se sena le metse mehlano jalo ho latela rona lekala lena le tjhelete e kae selemong seo re ha re sebeletse metse meraro molemong wa hore re yata metse motlakase ebe batho ba bang ba metse sa sebeletswang a ke re lo tla fumana masimo ona re ntse ra kopanetse o fumana go jela ba se ba sa ga dipalo a ba kata ho sa ga dipalo tseo ba go etlo tla e ba costeng hape hobane jwale re tlo motlakase o tlo ha ona timela bona fela mono o lo timela le metse menye ka nkana ho bona so ka khola go setjhaba se itlhokomela tepeno ke ya bona mme ba lokela ho itlhokomela ba se ke ne ba sa ga dipalo re le mmuso wa Lesotho se ba sa ona ke hore ga batla ka o fela metsena ya Lesotho e be le motlakase ka ona ga batla ke re pela monate e ga ke ya ha e sokona mogotlong le nna ke tseo ha ke hlabile nku e tla dula kgwedi kaofela jwale setjhaba sa eso ka nnete ha re lekeng ka hohle hore re ba balleng thepeno ya rona ke yona ntho ya bohlokwa ke tla mes ba batso mono tse ding tsa ditho tse fumana setjhaba tlama ke dikgaotse ho di etsa ke tsena tsa illegal connections ka bo haisane ka mona o thuto di zinyoka jo tla ba i-connectela mana so ehlile o nka motlakase ka o sa o patalle ka botsotsi e ntse go pola ke tlolo ya molao ke engwe e ya affecta me e etsa ditjeo ka ofela ka tsa bona di tlola di nyolo bana yo le tjena ne re ile ka hlalosa hore o connecta o etsa scheme motho ka mong o lebeletse go ntshe kitetse tse pedi bela di palopalong tsaka tsa bona ntse re sheba gore hlokomela hore tsa selemong sena sa ditjhelete connection ya individual person it costs 37,000 okay so we can try to imagine ona 2,000 e kena ha kae ka 37,000 so mmuso wa Lesotho ka nnete o sebetsa ka matla ho thusa Basotho hore ba be le motlakase so Basotho le bona ka nnete re kopa hore le bona mbe ba sebetse ha mmoho le rona tabeng tsena o hlakile ntate sepheo sa ofisi ena ya haeso ya phepela motlakase metseng ke hore motlakase o be teng ka rana ka ofela jole ke a tseba gana le Basotho ba ntse ba sa tsebe ka ntle ka mane hore na re fumaneha ho kae re le phepela motlakase metseng le hore na mohlomong ba hloka eng hore ba tlotla ba ngodisa scheme jwale ntlha ya pele ke hore la ikopanya motseng mono ha le qeta ho ikopanya morena wa lona o lengwalla lengolo la tla le kopela hore o kopa hore mmuso a le kgahlametse ka motlakase ya bobedi setho se sene se lebeletse hore se patale dikete tse pedi hore e tlebe wa o qetile seabo empa ya tjhelete ne ke dipedi a se setlamo sa go ka e patala hang tla fumana ntse re ntsha hanyane ha ebe ke qeta ho rekisa mabele ha e mane ke tla ntsha lekgolo ke ise mokotleng wa scheme le nakong e re se re tlo etsa tshebetso re ntse re ka o sebeletsa o ntse o so qete dikete tseno tse pedi but e tla re nako ya ne se motlakase o so le teng nako yohle ha o reka
LEC tlanne e hule hanyane o fihlela o qetile sekobo seno sa hao e nngwe ya dintho tse re hlokang ke hore ho kgethwa komiti e le bona batho ba re sebetsang le bona ofisinyane ya haeso batho bana ba komiti ba tla ngola mabitso a bona ba rongolle le dinomoro tsa bona tsa mohala ba bela ke bona batho ba re tla bua le bona ka ditaba tsa scheme tshera sa sile le morena wa rona a ntsa le teng ke a kgola ntlha e nngwe ya o qetela ile ya o ile ya bohlokwa ke a hore komiti tla bula bukana ile mo ba tlo beya tšhelete ena ya bona teng tšhelete ena ha e dule tlasa bethe kapa tlasa mosamo wa mamang ha re kata go keletsa tšhelete ena re isa bankeng le nna ke le mess ba batho tjena le ntse le tseba gore ke sebetsa le lona ka mehla a ditaba tsena tsa di-scheme ha ke fihla motseng wa habo lona mono ke re ke tlo lata tšhelete le tsebo ke ntswa motlakase ha le mphe tšhelete ena le tla fana ka yona ka nako e nepaetseng ha le sentse le sebeletswa re tla tla le batho ba LEC e be ba fana ka account mo tšhelete ena e tla ya teng jwale di-office tsa rona di dutse di butswe manta felela bohlano di fumaneha Moposo House ka mokatong wa Botshelela dinomoro tsa rona tsa mohala mo ebang mohi ha o hloka ho hlakelwa ke 22320154 ke a leboha Mohi re ikutlwetse hore na le ka lena la matla na le kgathile ha kae selemo sena se fela sa ditjhelete mme e se le kgweletso ho tloa ho rona hore le lekala ka kakaretso hore re hlokomeleng thepa ena ya rona ya motlakase hobane ka nnete ke ya rona hobane bale ha re itshenyetsa yona e tlo qetella ntse go tla hona ka hore bale e be ditjeo le a re imela ha re ikopanye metseng mono re se re utlwile hore e se le karolo e fetang half ya naha ya Lesotho eo sengena le phepelo ya motlakase ha re tsweng pele ho ikopanya re tle re qetelle kaofela ha rona re thabetswe ke kganya ena ya motlakase ha ebe e bohlokwa